Ndi khou livhuwa vha kha ḓi vha vho thetshelesa Belran News Channel na mafhungo ane a khou ḓa na Rofhiwa Tshikovhele. Vhasedzulusi vho wana uri dziṅwe mbevha ntswu dzi wanalaho kha vhunzhi ha ḓorobo khulwane dza ḽa Australia a dzi tsha fa musi dzo ḽa mushonga u dzi vhulaha. Mushonga wa anticoagulant rodenticides u vhanga u vuḓa malofha nga ngomu, zwine zwi livhisa kha u fa ha mbevha. Vhasedzulusi vha ri tshanduko ya dzi dzhini dza mbevha dza Australia hu nga vha hu tshone tshiitisi tsha uri dzi vhe na tshipimbi kha mushonga wa anticoagulant rodenticides. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Edith Cowan University yo gandiswa kha Journal ya Pest Management Science. Vhorasaintsi vha ri tshipuka tshi dzulaho fhasi ha lwanzhe, khukhamba ya lwanzheni ndi thandululo kha u lwa na cancer. Kha bammbiri yo gandiswaho kha Journal ya Glycobiology, vhorasaintsi vho tumbula uri khukhamba ya lwanzheni ndi tshiko tsha swigiri ya mbumbano ine ya thivhela enzyme dzine dza vhanga nyaluwo ya cancer. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Mississippi. Vhadzulapo vha vhupo ha Leeuwfontein fhano Limpopo hune ha vha fhasi ha masipala wapo wa Ephraim Mogale vha khou pomoka vharangaphanḓa vha muvhuso uri ahuna zwine vha khou ita nga khaedu dzine vha khou ṱangana nadzo. Murangaphanḓa wa vhadzulapo vho John Leshilo vha ri sa vhadzulapo kha ḓivha na khaedu ya mishumo kha vhaswa, khaedu ya ikonomi khathihi na u maanḓafhadziwa ha vhaswa. Vho Leshilo vho vha tshi khou fhindula maambiwa a tshipitshi tsha mulangavundu Dr Popira Mathuba mulovha nga ḓuvha ḽa vhaswa a zwe vha ḓo kwama uri vhaswa vha tea u vha na ndalukanyo na zwikili zwa uri vha kone u fara maimo mishumoni. Vho Leshilo vha ri muvhuso a u tea u vhona phoso vhaswa kha u sa vha havho na ndalukanyo. Nga tshifhinga tsha musi vha tshi khou amba vho bvisela khagala hezwi. Look where we are next to the farms. This is a farming area. These farmers here, they only employ those immigrants because they are paying them slavery salary. And then when our people are applying for the jobs in those farms, they are not being employed. So I think the premier is not aware of our social economic issues here. Dzangano ḽa dinosa ḽi ri tshelede ya rannda dza miḽioni dza ḓana ye ya ḓo avhelwa u ḓo vusuludza na u renga mitshini miswa zwibadela a yo ngo lingana. Hu khou pfi hu khou vha na khaedu khulwane vhukuma zwibadela vunḓuni ḽa Gauteng sa zwine ha khou pfi ndi khalaṅwaha ya vhuria ine mitshini tshiṅwe tshifhinga i vha i sa khou shuma. Mudzulatshidulo wa dzangano ḽa dinosa dzinguni vho Yandisa Zungula vha ṱalutshedza. One of the difficult issues were the systems that were used before. Remember that the infrastructure was done by the DID, Department of Infrastructure Development, and very minimal budget allocated for day-to-day maintenances within the institution. We've been complaining about that system because it took forever to fix even an example of a broken window pane. Then a khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belran News Channel mathinaro na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela vha ri fonela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa awanga ne zwi ḓa kha sia ḽa masheleni Belran Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wanganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belranbrands.co.za. Belran Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.